Voilà. Donc na kati ya continuité ni réseau va me kuiza kusala perturbation. Donc na place na ya que ngunza ngena kuvanda ngunza quel malonge lenda kuzwa quel bas étape na quel bas dimension lenda lutila avant vanda ngunza parce que bangunza ba me kuma paquet et on pagaille yiki na sala pelina parce que bakina kulongoka fe et ba mesure aussi kulongoka. Donc voilà que ngunza me kuma on pagaille na désordre. De maintenant leur bête kana kutanga na kati livre sacré bakina kuzondela betu mutindwe na tangu antama afonge vana ngunza ngefana kwela tete na lukolo batukolo na tangu antama vandaka pake kimpese vandako lemba vandako buelo vandako etc bas école vandaka mingi de maintenant leur ngeka kwa na l'école quel malongi ya tete ina me concerner nge na kuzwa pokange vanda ngunza nikuna betu bani mekuza kusuka betu mekuza kusuka place yeye ngena kuvanda ngunza malongi ya tete longi kana kwenda longoka kana mumezola kuvanda ngunza malongi ina nge bake pese nge ya tete il faut pas expliquer nge c'est-à-dire la première année ina nge kana kukwendela benu ke longoka tete ba différence ya batoto parce que batoto ke mingi yakena toto bake bokla argile yakena toto bake bokla c'est-à-dire kibuma yakena toto bake bokla kibuma yakena batoto bake bokla kampini yakena batoto bake bokla kalaba mpemba yakena batoto ke pake. Donc il faut ba expliquer nge ba différence ya batoto ina tata nzame mpungu salaka na ntoto yayo ina ba role yao. Deuxièmement baka kuza ku expliquer nge ba différence ya matadi. Ba différence ya matadi ina tata nzame mpungu salaka na ntoto yayo na ba role yao. Parce que ngele nvana ngunza ve singemeza ba différence ya batoto, ngele nvana ngunza ve singemeza ba différence ya matadi. Voilà. Alors, dès maintenant, baovo mvua ntete longoki sika longoka ntete mpila za zoza ntoto ye matadi. Dès maintenant, landila jojo sika longwa nkumbu za zo za bimeni na za miti ye bikadulu bya mpila mumpila bya miti myomyo. Voilà. Longa kana long ba mekula kisange différence za ba différence ya toto ba mekula kisange ba différence ya matadi après baka kuiza kula kisange ina kele différence ya matiti. Différence ya bimenina veut dire matiti yai baka la kisange différence ya matiti et na ba différence ya baiti. Donc baiti ya nene na ba matiti ya fioti bimenina ya miti ni iti ya nene matiti yai ni bimenina. Donc baka kulakisa nge différence ya bimenina baka kulakisa nge différence ya baiti. Donc baka pesa nge bakumbu iti yai kumba ya ulimba iti yai kumba ya mutunu ke soneke baze corsen ke soneke hémorroïde mutunu yake biangele ndi deme inzona yao yai ke iti ya kikolokoto baze corsen ngevandila yao tonge sukula puta ba microbe nyoso yake manisa donc bakena kupesanga kumbu ya iti et bakena kupesanga na rôle aussi ya itina. Non, par exemple, le ben ko na étape ya bimenina baka kusona nge ngena tala kititi ya kumba yao kuta bon kuta babani na kevana kana tima na zulu singe metokisa yao ngeme lambila yao ndi yao na madia na ndunda tima yandike kuma sui to kuta yai babakana ina kevandaka na tima na zulu yake vanlava na inzo bakento kiri nge kento ngebe baka yao nge tula na bouteille nge baka mwa parfum nge tula nge sanu kumba yandi nge kanga pa bakala ke zuna pele ko kento ke zuna. Donc bakela kisange ba différence ya baiti na barole yao e bakela kisange ba différence ya matiti ya fioti na barole yao na kumbwe yao. Gena tala
Yina ni première année ngame kwenda na école initiatique NGUNZA. De maintenant, longeke katuka kuna. Yeka dulube mpila mumpila bia mitimeme ingeta. Longoki ubinda maneza yake salu kia wosonti wazayakana ye bilongo bilenda tuka munti wowo kana mumakaya mubibula evo mumyanzi. Alors nge on toke nge ke élève tete. Donc nge élève ina mekwenda kulongoka kingunza nge fana kuzaba ba différence ya ba iti ina ke en public na ba role yao na ba kumbu ya ba bima ina ya ba iti ina ngela tala première étape ya kingunza nina fomba la kisa singe kana tati ya kimpeve tati ya kimpeve ifandi la kisa nge tete comme base école mwanganaka mais singe mezo tati ya kimpeve no tati ya kimpeve ifandi la kisa nge tete ina nge kana kwenda sosaka na munu fala muvana ngunza c'est bon fala ngana ngunza fomba la kisa nge tete ba différence ya toto bakuza kulakisa nge ba différence ya matadi bakuza kulakisa nge ba différence ya baiti bakuza kulakisa nge ba différence ya matiti ba role yao bakumbwa yao na unité yao. Voilà. Longe ke luta étape ina. Landila jojo longo ki una vewa malongi mampinda mabisiala la binyonya zinyoka yempila zazo za bizanza la binyumbula zimbu zinzinzi makonko ye bimbembemba. Voilà. Lors ngeme manisa étape ina il faut pas kuiza ku expliquer nge différence ya bas insectes toutes les insectes, c'est-à-dire binyumbulanga bimina ke pulumuka ke pumwaka bizanzalanga babimina ke busukle kina ke rompe kina. Donc lor ba me ku manisa ku expliquer nge malongi, c'est-à-dire lor ba me ku pesa nge malongi ya batoto ba pesa nge malongi ya matadi ba me pesa nge malongi ya baiti ba me pesa nge malongi ya matiti ba différence ya babimina bakumwa yao na barola ya ba me ku pesa nge déjà nge mezaba déjà ya. De maintenant troisième étape que kuiza na kati nange il faut bala kisange eba expliquer nge bas insectes ba différence ya bas insectes na ba rôle ya bas insectes. Voilà une école initiatique. Voilà une école qui était, c'est-à-dire n'entama entama bas école et entama façon ya bandi kuindilaka bakel la kisange de no ba différence ya bas insectes. C'est pas que no bubu ya ingeke tala mpese na kati inzo 60 espèces on a des choses mpese on a des choses amontika kushira parce que ngemeza ngeke fena malongi na kati na yao. Donc troisième étape bake kuiza kulakisa nge yina kele toute forme ya banzinzi. Role ya nzinzi na ntoto yai ni wapi ina, role ya musik na ntoto yai ni wapi ina, role ya di Kongo na ntoto yai ni wapi ina, role ya kameleon na ntoto yai ni wapi ina, role ya papillon na ntoto yai ni wapi ina. Bo papillon ni hiki kimbembemba, Kongo ni hiki, Fimfi ni hiki, Kimbuba nkuba ni hiki, Mukukutu ni hiki, Kimfangambu ni hiki. C'est-à-dire bame kupesa nge bakumbu ya bas insectes et alors bake kupesa nge aussi na ba rôle ya chaque insecte façon yake. Na insecte yai quel ba vertuke na yao wapi mambo betu lende sana na kati ya insecte yai yina lende apporter un plus na kati ya luzingo ya muntu na kinsuni evo na kimpeve. Baka kazonzo wome bas insectes yake sale hiki na muntu bas insectes. Mais non ngele ni baka banyoshi, ngele ni baka banyoshi yake edenge samu na mémoire.
beno banyosi benika kwenda fwa yao mengine mpaka banyosi ngeme regrouper ngeme tulao na tia yamenyenga ngeme yao yamekuma sondre ngeme vukisana na Mungu abasenzi ngeme vukisana na Mungu abasenzi ngeme zenga na yitu yakafungula ngeme mémoire tu vois yakafungula ngeme mémoire to ngeke bandu kunwaka miele yina miele yandina miele yandina ngeke bandu kunwaya yake pese ngeme mémoire nchimu baze secte na spirituellement ngeme baka baze secte ya banyushi baza bay ngeme melosi na babime kaka obame yiba nge babime foleka babime ina bakuza kuvutula funge baka baze secte baza bay gitu na katukuna après bame yoka yao babime ina yakwenda kutusha tima mtu na mtu yuko banete ba trouble yani kakuza kuvua kenoni munu bakaka babime ina donc bake ko expliquer nge rôle ya insecte para insecte neti yake na insecte bake bokla kimbubankuba yono kimbubankuba ina siba megre yao bame melosi na mwa baiti ya kaka bame nika bamezenga nge yao bana bulange bashikote ngekena kusonchiri veke no bana bulange voilà école initiatique avant que basika ngundu donc déjà nge bakena kulakisange insecte yake sala foto insecte kumbo yao yaye insecte kumbo ngeke longoka babishala c'est-à-dire babishala yake tamula na zule ba twaturia yi tututu bayaye ke kona diaba musique yakatela moyo porto na kata luzingo abuntu bayayi kena weitwa rouge bakali na ketela mave itwa yandi ni ifu akote na kati ubia na kulonsele muntu mwanza ifonge baka itwa yandi ubia yandi nyonso ngitu na kati bakali la kisangena barole ya crapaud bebenu wenike kwenda fuaka ba crapaud pourquoi parce que connaissance na malongi na yake diaka ve na kati ya peuple Kongo tumuzonzira na kati bandombi. Voilà. Donc, troisième étape, il y a malongi nge muntu ina mezo la kuvanda ngunza, il faut ba expliquer nge barone ya baz insectes na bankumbu ya baz insectes, la différence ya baz insectes, yina betu ke talaka na ntoto yai. Yina betu ke ya kuzaba. Voilà discipline, c'est-à-dire na ngunze na me basika ka ya baskil na ngunzi na me basika ya kulongoka ya malongi bake vanda différent même na raisonnement bake vanda différent c'est pas ya baskil na basutani bas étoile tina ici bas étoile tina zula itu baskil iki ngunza muntu ngunza nyani ngunza c'est-à-dire ben kena kubebisa di bundu ya ngunza c'est-à-dire ka foswina ambe beno longoka pour que beno zaba beno se rapprocher. Il y a une école qui est là depuis bundu dia Congo, hein? École initiatique Congo beno se rapprocher beno kwa long pourquoi beno kena kusala matala na singezola kuvana ngunza we kota iba mama kote no mumbongi ya bakulu ya mumbongi ya bakulu iba tata kote no mumbongi ya bakulu ya mumbongi atala zonza bazonza tant pis pour les jaloux ya mumbongi ya bakulu tala kanga bakanga tant pis pour les jaloux ya mumbongi iba mama kote no mumbongi ya bakulu ya mumbonge ya voilà kote no kwa mumbonge ya bakulu babatu basi bazonza nge vada nge kuna be nge kota nge longoka. Donc troisième étape nge kuza kulongoka toutes les différences ya ba insectes. Voilà betka suka teta wa mwafioti na mwaisi ya après ma betka continuer même mbasi matondo mingi de maintenant betka vutuka longo ke pinda maneza ya kisalu kya wosonti wazekana ye bilongo bie bilenda tuka munti wowo kana mumakaya mubiula evo voilà landila jojo longo ki unavewa malongi mampinda mabisiala la
et ma bimbe baba ingeta ibobo jenina. Donc après yina beme longo kaba mambu yina 3 ans c'est-à-dire 1 année. Donc on a 1 année là ngeme kwa na école initiatique ma longue ben que soit na 1 année nangina ngeso la ngevana ngunza to ngina mesola kufana na discipline de la nature, pour maîtriser la nature. Même si ngeme kweza kufungula ngedi bundu ve ba maison ve no lenge kwenda kulonga prenge kwenda ngebe basika pasteur prenge non ngina mesola connaissance. Donc on a l'école initiatique ngunza na ntangwa ntama tona bubu aussi akena ko exister yiki na ina nebele ni longoka différence ya toto, différence ya matadi, différence ya baiti, différence ya machiti, différence ya bas insectes, role yao et na ba vertu yao. Voilà na 1 année nina benuke longoka matondo mingi ndio na kilumbu ya mbasi na ba vidéo ya ikelanda betre kwa na debeno na 2e année parce que fonge ça la 9 ans après ngeme basi. Donc mbasi muke balancer 2e année ike benuke longoka na 2e année. Matondo mingi benu s'abonner mingi surtout benu s'abonner jour ba jour réel benu fili sabalien bampangi ba s'abonner ba vendre mingi betu vendre mingi plus même de 8 millions d'habitants qui ont suivre ma longue yake apporter ba un plus ça mona kujumine buzobologie na kata spiritualité Congo to na kata spiritualité ngunza. Ce qui dit Congo, ce qui dit ngunza c'est Congo. Donc, si yake ya kusurama na kati ya Congo parce que bakoko abetol ndinga vandi regrouper que royaume Congo niki Congo. Voilà manchweke ya yake aussi na kati ya Congo. Donc bayina aussi ba mezola kusadere na kati ya école abetol initiatique ngunza munzila Congo ina ke dirige munu mutamia kanda ngudinganga numéro une ketal numéro beme bokela ben ka ban kuzwa baku maisha jinga futa badruange ingeta basena kulutiza faso ya ifo kuvana na ba forfait na kuzonza se faso ya ifo ngedi ya tete aye batata kote no mumbonge ya bakulwe ya mumbonge ya bakulu iba mama kote no mumbonge ya bakulwe ya mumbo atala zonza lozonza tant pis pour les jaloux ya mumbonge atala manga lumanga tant pis pour les jaloux. Donc kiluma bube betumekuwa ile kele ngena kuvanda ngunza tonge ina kena kusosaka kuvanda maîtrise la nature ngene kota na école initiatique ngunza munzila Congo to ngekota na école initiatique ngunza munzila Congo malongi ya tete ngekezwa tete malongi ya ba difference ya batoto, difference ya baiti ya matadi, difference ya baiti, difference ya machiti ya fiotiai, difference ya ba insectes kiluma bua mbasi 2e année mbasi muke lancé iki bete que recevoir na kiluma mbasi connaissance ina mwana ya ngunza afonge banda ngunza afonge basika ngelunga na connaissance na 2e année quelle malongi ngelenda longoka. Voilà. Donc matondo mingi bayo lusalamu yenge ingeta tata nzambu tumweni ne mwana Kongo na kujimbu kubele bakulu kubele bantu songo na songo bimeni beta na nempungwe wanga